Ia, e a tau le nganga fia, ia e whaafeilo atu ai lo tau pa ia malo tau malu ne tu lao le fiafi, ma lo le soifua, ma lo le ono sai, ma lo le folau. Whapitoas whaataro whai tapo inga mau na itina ta mama tutua, ia e so se vaenga ne lalo langi o lo o mai mua mai, ia tātou whasalangwa ne le aso le aso, ai le whaangalo ina ngaluenga whai pea, ale a inga sa le vi, ma lo lava, ia mo le whanga ina o nganga, ia o tangata le atunu ina ia male tua pea lo tātou whaafai o le tua. Ia ele ngatai lea, ia o le whaatalo whai le loa loa ma le pa ia o tātou atunu, ai tai nane na ia tātou pa anga ma woma mai, lo fia pea whaonga ina tautua nei le Loa Bay Global Networks e whai mau mana mea whaafonga. Ia o le whapoponga nei o le tātou po kalame, pe o le masani ai taua fiafi ma Loa Bay, ia i le aso 2.5 le nei o le masino se tema 2.5 le iwa. Ma lo lava le soifua, ma lo le folau. Ia o amai le nei aso lulu, ia i le tau nei a mātou, o lo vai e pefsuiso ia ingo le tau. I le to ulo ti munga inisio teimi, au le pevela o le lao lo iai nei, ia lea ua toi va aia le lang le lei, ia ua ngoto atu fo i le la i lona no fuanga, ua va ia foi le o mai o le pungisa ia ai fa malo atu e la to le fa to ata pena bonga luenga ai le tusa o matemi atu no ia onisi ia na fa to amalama tai au malo lava fa malo losi ia a onisi ia na ua fa ata oto ia i to fanga le nei po ia e pe ia o masani ai ia a ole ia luruan tatu po kalame ia e au lava ona e fa fonga mai ia sulanga ia tātou tala tau pea ona lango malusi e tātou kompani anga lelei a le Skyview Villas mo le The Well Venue ia le whalitani malo ia ma le nofuanga e pei o le whai atu ia e ngalo o maiti ngā whainga tāna lua mawhtanga pe anu oi e whaafowa lua mawhtanga i runga i ngā i le The Well Venue ia pe whaamanato i fwoi anniversaries ai mese a fwoi poiponga tu whaatasinga ia o se ngā lii ia o loa vanua tātou The Well Venue. Asi e lato Facebook page e te malama ma e manino ai vaenga umole o nanga a le Skyview Villas ai mese o le The Well Venue. Whatalo whatuai a Marilyn Fogg ai mese pulenga mo le ofinga luinga. Tala tau mo vaenga sa moa wha mawina le ofisa o le tau le itu la a 5 le afi afine ia so lulu 2.5 o se tema 2.5 le iwa. O winga le tau o on susu o sa video tua o loanga i le mata o polu o lo ofti ai pe sa moa o fau tuanga mo sa video malo lo si wa fa le anga ina nei o fau tuanga mo lo longa i no fuanga tu mata fanga wa fa le anga ina nei toi fa fonga mai o fau tuanga mo sa video malo lo si wa fa le anga ina nei o fau tuanga mo lo longa i no fuanga tu mata fanga wa fa le anga ina nei Tala tau mo polu vaenga matu sifo fale whapia i manono mo le po nei e a wawai nisi o taimi mtimo maa ai pupu e afua mai savili whapia fo i lei tui se sae sau te sifo ale pata sa fatasi umuanga i le whanga mo sa vai vaenga se sae matu i sae sa le lolonga sa le aula e au wawai nisi o taimi matimo maa ai pupu e afua mai i savili ia o lewa ia tu e whapena le tala tau vaenga umalava ia o pule ono ia i le poa nā nei. Ai mole anga ia tu le aso atai au e awa oa ma timo le ata uluwa ngasolo ai ia ma tu sa le tala tau mo upolu ia ma pule ono le aso atai au. Ia o lewa inga la tātou tala tau ia e whaamaloa ai nga lunga whai pea le ofisa wa ai tau ina ia mauti noa o lo longo puia li ila tunu ia i vaenga o lo anga ia le tau. Ta lofa Mr. Ngango. Ma ro tu ai mai so le tu ai melo ka wala. Ko kala wala. Ngai sa le train. Ya, o sa le pas. Foi le ngi train helicopter. Helicopter driver oi. Ya, ale ya au fe le mana yo lo la ai. Oh, thank you. Sambo. Yay. Ya, wangalo ofla mona. Wa ofisa so ofla mona, wa le wa foi le. Sulang fale le fai lo ta tu ya tu sama le. Lang ludi nga skokirang. Kaya nga skokirang. O peleki. O peleki ya, mo to mato o peleki ya.
ia pe numero tasi ale ma le pele kilo no dua ma samo le au se vai temi no mo ma samo ia mo no tasi le mo no dua o pleki ma le no ofu Thank you for the compliment. Ma salo fia o mai la tu ia o ma Oi, eu vai ser ali fia. ta pai ta on po Oi ser ali fia ma nei ole. Tau mo fainga, tau ma fa na o le atu tau ina tau e uila mo vai fo tele o fai tio o sta ma tu si pisi se fa mo bore ya ko. Ia re fai ngofie, tau ina tau a ia e fa pena lunga nei o langa e o se a ma se ova. E sa o ine. Mo ko su ia lau tal. Ale ai. E kukusa ma nga vole le o se ka ma se la vea. E kukusa e le o se a ma se ova. Mole. Tulanga ia tele fo ia me se ia matua afa mo moa. E na matua vivela e talonga tau ma le tatou ia e lakapi o afa no lua le. Le fa vivela. E malo losi mai au. E doa i le au e. Fast for minute le mo moa. Ia au le malo lesi lo afa mo le moli o ina lai lo ele au e malosi. Power ko tele la to skills. Ia le lei la tu anga vaa ia le ngata wele fati no ino talonga. Au tatou ulanga o tatou tu fo le wa people panic tatou. Hei, langa va ai a tama po le alfa inga game plan na Lucia e. Pei alfu suanga. E fatu ai loa tama e malo tama sanga fa di maong. Ai vangangara kamai ama kwali leia. Nai kele inga mai loa le kamisang mo. E fa pena foi la kapi. E tilo mo le au a tatou po le anto inga ta alo mele au la. Fika i loa fa inga le Ha on bea le a tatou e. Ia malo al tapua e ui an tapua I faitio ni ia ele I fa penga nau ai nau ia tapua inga ia ai fa tai le tu le malosi ia le wa I mal manuia so ma fainga al tatou au le manu samo sa le lava alista tu ta longa la so e verso le mai apani ia ta tapua ai fori tapua ile nei ave upu foi fa malosi come on manu go ia wala veni upu foi le upu foi dele maso ma upu foi dele lo vale ai dunga ia se kua ia turanga nei na tutua nei o tafa ia wa te mona foi pa fe so walo le ta alo le ia o fai mani talva pela e le monga ka kurki nga eu não sai e mana ia tapa ta so au ia ai paulo na ia ta tapa ai file mu malo no sai ia tapa foi dele fodele kapua ia fe po malo ma le kapua ia fe po ele le wo tamali o tato winga pa tato o tamane ia le fatalo fatia mika so la yete lo ma futa talo fala fata sala ma vieta ma lo tu atunu ni fiafi tailo mika folo toto fu me malo se fu maua ma vieta le fatalo fu me va ngale ai o le nga maka ai kuai mai lo helicopter tuai mai le pasi sa wai ia malanga wala fala liu ai falo fai Filipo la rai mai tano falo fionga fu ava male la le ia ma vieta le te Filipo talo fatu lo to fa Filipo la rai ia pena fo ilo sunga Filipo la rai tatiti ma mika la vale sala ete mai talo fala ma Mr Ngango ma lo la fa la mika Filipo la rai le sa wole tu sa so ngai ita alo to spisia na sa e polo va me tu la pe ia na fale to malosi ia wale to ma ko kai upu ma mai fau tuanga Filipo sui le fesi ka longo ma Scotland ia emotino sui emotino wa ele tu I valo ya tato fa ya unga ulai tilo uma ya unga ta longo mo le mo lista alo e a unga me se mo nei mo ata ya tato tapo ia ta longo me ya pan ya me a ko so se va iro fo illa ma le me so tu na vale sa so pise ma singa ele fa popo mai I talata go kai se kalaton Filipo la mai sui le fesi le talonga ma so le o le mo moia pani la so dua also ya sko kilangi mo moia pani Filipo fata ngira mana Filipo
e taalo pela ia tu sipisi taalo Kalonga mai apang. a fa sui taalo ma so kilangi Ai fese longa ia kalonga masuki. na tu langa nei ta si vedo tanga ta sa alo ia so la kele male luku le sa ni polo la e taalo ai ia le sa wa te mine fe taalo mai o to beka ke loku ia sa ia alele lo le ia tu langa ta ona su ia le ia al te milane ia lo to anga te malo lotu ma so sa fa mo mo la kapi e fa lo lo lotu a te mane ia o mo te tu talo tawa e wo la mene ken so mo fa ma lo longa tsunami Kenso uma. ma fue Kenso uma. Na fe mai. Ia o kau masangi au sa vidi ma. ia O vidi amu le rui le fa mai talo fa lua va se lua ma lo tau tu atinu. Ai fai a mistanga ngo fai min fa ngo mang poka. ai Ia oi. ala ai o malo si talo tato tu no ken so ina mia Oi. o la fa fake ka me pa mo fo fio o tanga ta temini e ka mo ni me ta pena ai o ese foi la ele mo o kwa u ka la to o me ma no fo i to me la to banga Ia le finga mai filipo. E bua tatu ta longa mas ko kilangi na sunga fu. oi mi na sa Filipo fa Ma ke le ilo ala ia I pol melo ke ilo ia pangi na su. o ia Filipo ia ke le lo la pe sa Filipo pe Ala ngai finga so on ka lu. Se o pera Ia kuare. se fai pe se wi fa lunga tato tan tipo sketch fo le lo ai le sketch tato au e ilo ngai ka alonga I ulai. ia alena tato Ai fa bai e for koko. Mai kuri kole ali ngai la kumolongo o fulu di kele me kwai ai la kumolongo o fulu. Ha. Kalau cocolan ta puai mai ya samu. Fol coco. Ni Samoa ni tapo tato man Samoa ia ai wala no ofo mai dale vai tu la talo ngana ia osko kiran ngana sa Filipo Sa o Filipo. Kasi me sa o Filipo. Filipo solo le moto Sko kilangi ai le o ya pangi. ngana sa Filipo Le aso lua sa mua o ke topa. Pamalu lua Sorry Lipo. Pamalu lua tu a Filipo le lai ia ono se foi o Mari quase Oi. Awa ke kau le po malafu, kau masei. ke va kua ia la ia tu ia sola ia se li ina se li nga kama pese foi nei Samoa a se o la kiki a moleba la wi usila nei le pese na la no foi o sola ia ma holo markaka le vai me ari e pia ma Ai me ka ora mu. eles ka wa ala ngai fa no mo ko pese le ngai ke lo le ma kua lo si me le ono su te minita pese na lo ta tu ala kolo ma olo la ia so ba pi ia foi wa fi o lo ka ki kala ro o ia town area ala ia o mo la ai ngole ni o fenga rema e ma olo su e ma ko ka e sil mana o fore sim ne sa sika le ki ma me voi fa ta o ia sola ele se cope o le longi skama po fa me la fa ia fo le li ka mo ko fa ma olo la to fa le me se le fanga venga on matu alon tama ko le TV4 wa nga mai sila isiona sa la ko kama lo si ma TV on kama mo ko fa le ku fo fa le si ya TV le se lo si ya TV ma holo te ki fa tau tai le ya pia me fa so fa ka mo TV vo le fa ka li sa inga mai do se la ka la o le fia fisolo fa lo mo ko le ma to fa le mal fa le ni fa lo mo so le mo kwa ma kamalo le tamao le li le kwa ka TV Ku le kivi. fa ba le longa lo kamalo longa kali le ba ku le TV le fe go Ma so salo so. so kamalo ka so va au so se viola vale next door so pa que ko vero TV mo ko TV me caminha a mo TV la ingo pe le cha ingo mi do ya ha ver TV o que fa sa TV kasi caminha vai wakku foi mal kama le kama pese le wakku foi mai o se per o que kilo ko para na mena fa pa ila fa long kama vo le fa ko ese o ia o vai com fa wa isso kama no que foi mai que fa so ki aquela que wa no TV Au ma. Kwa ula. ia fa isso male o que fa La kala vai. o le mso kala vo no fa mo aka ki so mas o que faz o que wa ver TV o kama o que faz o que Ke do. o Re o ma ke minge ko por me nga.
Lai loko ia nga oi kongo o su enga o manga kua me ola kapi ke minga hae me ka ale ka alua le malu le se mustiti o ave fu ise mo ma kapteni ale au ta itu su lima sa mo te mila World Cup ila le lo matua o le mato itu ele o mako o al mato itu le mi mika le lo mako la flat screen ke binga fa ko e flat screen ele foi le kele ki vi paku foi waku mani persen maka o le mangai yo ale maka pisa yo le lo mako usana le ka le afa ai vai ya kulo mako e kulo fa le kongu me le ka alo le udinga usana la ka le afa ai vai ya kulo le lo mako pe le kango se mo lo ngu voi le vai me ala le o ke o foi ya onga o kamba foi ole au lai kilo aku ia ale fa mai ia kwa o e se me ko patina mai se vai ia le fa le kongo ele au vai le solo busal kap kengile ai kongo malai ai mauf ka mai fa foi se mo le o so vandi ole mafia ka ko inga ka po inga ia lo ke o fa fai ai vai I kala ere ka ua kala nga fai. Ai iska mo se. Ai ko mo le malai. Le ka alu ma ai. Le ka ku ko le mafka. Ola ka ma fu nga ai foi nga le wala la kala. Se vai le ka alu pissa ye o ka ngo ka mo le pepelo. Ai fa ai o lo me nga fai. Ai de ki wa fa le ko le fa ya o nga fo ia. Au ka ma foi au se fo ku ai foi. La no ke o mala maka wa ku. Mami mika la nga flat screen. E se mo ko patina. Mai se vai ka ko aure ki o aka fale ko mai se vai dele ai ale ali o se mo ma fai ka alongo ke o fo fai nga ale mau ka le mana mana ngai lo ma ko nei to ina foi le e ma to foi nei to e lo ma to ya ka po inga ka ma e me pi inga fiafi fiafi foi e mai lo mai tua mai lo ma tamate pi inga fiafi ya lau mai lo la ia le o meu pau ma voi ka aloi kama ke me o ye pika ma va pika ma ia ma si va fi go ai lai lau mai lo la ia in the right corner Peter Mama here is Peter Mama here 350 pounds usara ko usara di mas pongo ave merko ingale disko supo ko va ai ku peka alo ai kama ko va ai lai ku peka no pe ko no pongi pe kangia Macam apa? Hai, kau bepero vo. Peka alo. Ai, você ko ingo fonga lu. Ko ko vai ku peka. Gaya ia fica lo ko. Lo matua vai. Ole kula ele makong. Ole kula kile ka wa ku ngale ngu sa lo makwa. Lo anti. Hai. Awu ki ku mati mai ole ka ya ku kala email ma dio ngi me ka po inga. Le ya matua ina mo matua. Mai ka fa ko wa ole ri lao se mo ngi ko ai ko malai. Ole mau ficares como se ma dio cha po lo matu mo ina ai ke pala vale sto ina masala matua. Yo fa dai ke me maka maka mo ata ti fanga ali sto ina na maka maka la ka ki va mal so me sa ya ka Superman. Ai ka malo ya Superman le aku le me fa mai amu yari la ka yere fe yo ma pepa alu bisa fe le okay biga fa ya ka ya pe ka sila venga ka pa yo el bangi mongi amu yara la ka yere ahora está pero cuai mai eso pero Ciao Mattia! Vediamo lui, o Volototo, o Filippo, o Mika, o Stan. Ciao for Stan, o Amai. Ia, mamoli atu fa mai senga. Ia Stan le malu o nol vala au pa ia le atua. Ia isiona anti ia peka i nei Samoa. Ia i pe fa mafan fananga le atua ia ti o male ainga atoa lava. Ia i le fanga. Ia o nol vala upa ia le atua, ia i se tasi fo'i o anti e pele mama mai, ia i le ainga. Ia o le unga lava le au tātou, e le ise se mwhai una tū matee, ia pau lava le tala le pokalame, ia nea fiafi, ia na o le atua lava tau te suru whai ai, amu ia fo'i e wha anoa noa,
aua e whaamawhanawhanaina I lātou. Alofa te latu Stan, whatalofa ati a David Lemisio, from OKC, I nai whasta o tai, ia mika le whai mai, pelo fuafuale ali inga, whamai aui. Na o nisi na o tātou o la tui mafuta mai mo le 12 whaafitai lava. O te mene ka sa pese foi mai ia o na au na tilo nisi foi mo la tua soifua pena foi os whanau. Ia foi la tu na mo o tou whamami whaatasi ro tua soifua mo tua whanau le aso na manu malo le tātou man sa mo i a Lucia. Le te le malo ka sia e toi. O te lola e aso lea, o te leo au te wabalo e malo foi tātou i a skokilangi. Ia ona tau whao le tātou mai a pani po i tātou te ori le awhi kora whaino. Tau sia pawa mea o le tātou tapta pai ia matalo ia wa tātou talonga le manu Samoa ia masko kilangi vea sfou ke le na wano. Pa mai la wana vea le tātou numero valu ia lawa au mai tua mal talonga. Masaula mo mai sfa pongo le tātou news na mai le sunga ia iu lai ngale ia pe awina mai tātou news. Le me mai sayo. Nei alo makua nu o hana. Ai fatalo fa kila lisa ha ka mafuta mamelo en talofa I lua tutua matango fi ele ne fiafi se wa maka fo ina fa pa mai a fa ofe fu ava. Ma vieta ba ai fa inga ana kama se. Alo fatu mo lua Western Australia complex fa taila ba. Na fo tuma ta yo ngafe ka lai ma futa mai ka lo fa pala ngango en sisi Marieta kena le kimu ma losi ma se video ma ko ma ngai programa tai la vanga fekalai ia ma sayo silia ai sila lio lo metua no wana sila au sayo fa tai la a tamre la ka ko fa mai ia ona o inicio fa maratuna la to so for so ela ngatele o meta mighty maratuna la to fa now ia fa lo mai ia ma to fa na una tu tato pakalame na no la lango me tato freight plus. Don't go away. Mua ia ina mua. Fa. Wow.